Whenua kua roa nei e noho ana ki raro I te mana o te rangi Māori e te Horanga Nui, engari he whenua hoki hei tā te kauhanga nui me te arataura, me hoki atu ki te iwi. No te rā nei I huitahi ai ngā taha e rua o tēnei tau kume ki te kimi Rongoā. Engari tā rake ana tērā te kitea, waitara ua ana. Marama ana te kitea o te tau wārai ki te papapakihi o Tainui Waikato. Can you turn that camera off, please? Koe nei a Mei Chen te roia kawe I ngā oati o te rangi Māori e te Horanga Nui, ki te arataura me te kauhanga nui. At the end of the day, it's up to your people, but they have to have an opportunity to debate it and to make a decision on it. Ko te kaupapa e mau nei te pukuriri ki e nei, ko te hiahia a te kauhanga nui me te arataura, kia whakawātea rātau I te whenua nei. Kia pū mau tonu, kaua tukuna te rāta māta moni, hei kia ke koe tuna te oranga mō ngai tāu mō ngā whakatupuranga. Pupuru ai te kupu o mātou tūpuna kia ora tunu rā tātou mō ake tunatu. Kua tuhia o rātau whakaaro kia kitea, engari waikahua mena ka arohia mai. Te mahi takahi, te mahi kuare, ki tō mātou te mana o mātou. Aha kua e noho tapu ngā kōrero o te hui, hei tā te roia he pai tonu te haere. A kua tūwhera he ara e tau waipea ara tau hiahia. Irina Smith, Te Karere.